Hello, my dear friends. Today I am going to introduce you a very nice phrase. The phrase is according to. According to. It means in the way that someone thinks or believes. According to කියන මේ phrase එකේ තේරුම යම්කිසි කෙනෙක් හිතන ආකාරය අනුව. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ මතයට අදහසට අනුව කියන එකයි. according to my knowledge කියලා කිව්වොත් මගේ දැනීමට අනුව. You can use this phrase in sentences like this. According to the rules, mobile phones are not allowed. නීතිවලට අනුව mobile phones පාවිච්චි කිරීම තහනම්. එක් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. According to law, everyone must wear a helmet. According to the news, fuel price will increase. English with Ajit Guruge. See you again. Goodbye.